Makita pulas luwung, tunjangan rumah. Makita menjalan bagus, tunjangan mobil. Hari raya, tunjangan hari raya. Jangan diganti nih, sekarang waktunya. Ramu Dewa, bakalangon ben caru celekotok nih. Akan dipakai. Mendagingnya caru celekotok nih, pada dusun kelah omongan dia. Jangan diganti nih, sekarang waktunya. Karyan itu, upacara beliau. Mengejaran. Gemetar. Karyo gemetar. Karyo apa gemetar? Mewok cangan gemetar karyo. Tukang kaset di beringkit tuh, yo mengelah maklar kaset bajaknya tuh. Makan rago saya ngoren. Belilah kaset yang asli. Yang berisi pajak, jadi pemerintah sing rugi, produser sing rugi, dalang sing rugi. Man kakijane man. Kijo sing. Bujang besuk. Oja sing. Apa le? Apa sing. Man engkene sing. Nas lengar aja kalau di blog. Ya nak lengar ciri doang. Cudang blog, sing bertanggung jawab apa yang lengar nih. Maksud dino yang wasing bertanggung jawab. Aman si blog jang lengar cuma tuh bareng di labo lengar tidak dua kan lengar di dua blog jang bareng lengar. Waduh sing nage iyo nya ngalah sekok ate.
Sekala sanging-aning apermanu swastaya paripurna nadan kejauhan dening pangilu-ilu Jana aniru pedal wanti-antu mongalaning semah ulun ripadan siriyang lama kaninatan kening sod-sodu putrawo kuasa niru patung bedaru aglio
kunaya bojang ganam kumalingan gendailang muang pustaka mapan masaning mamuja sangganing karya sangganing karya rimenangin Yamot panjang peparingan dopong abang pinarma jarak abang manis wajine nguluna kana ngawulna kana bodar nada gedong anom ginolojo yajakene dan resi kumana ngaya ngalon suarane
saya miler saking wadon tumibang parong ano awiko sumirep kasih-kasih kaya paksik kaya paksik dan kulobe Horinuk samitu datan katon pat manir markuwar dayeng ati ritat kanilah natan kanilah inedok natan kahedo hoan ria kakenatan kawadareng tustu manahir dore singsal iya matemakan ina magen wirase lawan kriano pati berde kapi raju suri doa dia bersama menengkang kami dengan Wantian mengalasi repati kurde kapi raju bipare nam tam umatur Kang warna Siap Serinare raja Kiwala ke sama kenoi katunan kapi raja Kinon parek nyat parijang Serinare nere kayu mangki Dadiak binekanangus neuyan rinase-nase luer kadi surya kecawangan lawan di kanang mega rem-rem di kangatnya tuh menawi anu makosak ingkang antu wardaya warah lama kadi sir kapi raja suriwo mawaruhum kapi raja ratu ningri Lengir Serinare nera langau. Waduh, paman kapi raja pokingan nike. Mua bener kaya saturante sedepung pinareyono yutu noro ane singsal dente hangir. Mapan? Tanah loro trikang kaki nupite kayu mangki lah kawakaken talingan tumaker Oriwo samangkan lingir Serinare Dadi cerah ketuale nam tambi prayo umatur Oro. No
Nunas Lugere Ratu Nunas Lugere paregane duwa damet persang Ratu mulunang dewek madur ribuh padan belunguh Jogori Ratu sareng kalih mumpung Ratu sida iring titiang Ratu mangkin iri-kiring bali kerda pagusana sakewanten Ratu sedurung idung ngelanturang atur ngerinen den lali titiang aturang pengastungkar kaping ajeng ring lingih pelunguh iradu dedung jagat ring Ayodhyapura sugre aradu aksi semah pangubaktin itu ngadeg pokalagan tejeraga tawalen mapan sirituan tuwa sasung kerda warun nugerake pepareng alung kelelun sigre kalagan te darah ketualen inggih Ratu inggih dalering Ratu pinake propatih lingsir rikiring Ayodhya sugre Ratu sang kapiraja aksi semah pangubaktin titiang itu Ratu waduh ngadeg jarak ketualen sir kapiraja sasung kertuan nugrate inggih Ratu inggih doaning titiang sampun boleh warulugraga ring linggih Ratu sareng kalih kaping ajeng Ratu betaran titiang Ratu sugre Ratu sang Ramadewa sugre titiang kadipurun titiang ngoyah daging sabah pawucanane Ratu mantuk ring propatih lingsir derwe enak tawalen tuan dosa sungker tuwarun nugrah inggih Ratu panganikanida sang Meraganata ing Ayodhya mantuk ring linggih Ratu propatih lingsir nah paman sang kapiraja Sugriwa paman ulian cesta karo Dibya Saksu bisa paman narke buat pikayunan manirene wireh sing ada aslem kuku atepung mekebar sing ada mimpas ben paman narke buat pikayunan manirene rising ada dadu tetelu to paman ni mula bakal sanang wirasa yang gelah kapining paman wireh paman angon gelah kanthi angon gelah suwitra nah bek-beken kuping pamane make dadu sapunika ida dadi ari nasemek sampun meparek padewasane kanang karya nadanan waneh kang aturaken penyapsa pemeraya siteri pantarenira Bathara kabeh aning kayangan tok nah kene do paman subuh ya masih madan tau padan tatas wireh sing dadi buwongan buat petangunan karyane jane teh dini madan dipuri pikayun gelage kumanti ngatureng penyapsap pemeraya sita ring linggih ida Bathara ngadeg di pemerayan agung kita pikam pikayun gelage paman
panasung warun ukuraku puyang-yanging jagat karana lawan si Rituan tu kedeking pariyana kabeh ayo dia pula. Si Rituan tu tungalin lawan si trinku dia kerak nejanaki. Wireh sangkaning swejan itu betara. Sida sangyang meraga titah. Swejo kabening gelah, swejo kabening panyake dini pemekas dia ayo dia pura. Sida gelah buin membersihkan ngajak yadi rabin gelah yadi dia sida boyo sapunika. Yo patut. Pikayun gelah pangdo gelah mirat dana tu paman. Mirat dana kapining swejan ida sangyang widi ida swejo gelah patut bakti. Nih dab mawin dasar gelah bakal nangun yatnya ini paman. Dadi rarapan ya si Rituan duit pakon sirang marudi lumaku madianing wana jalo. Noro pawanek biprayo nangun tapo yogolan samadi. Nah wireh dadi gelah mauluan suboto paman. Ngutus ijening sanganomen keponakan paman bojong budhe. Pangsida yo nyelepin alas menekin gunung. Pebuatnya ni nangun yasa. Wirah pidab-dab biraga nangun yadnya tu paman. Pasti kedasarin benda dua yasa kelawaning kerti. Ane mekirti paman gelah kita masih banyak mekejang dini di ayo dia pura. Ngerti yang jagat, ngerti yang karyo, pangsida karyo pidab-dab yadnya ni. Ane meyasodane sanganoman. Uli tengah ngalas masih ngeyasang karyo paman. Pangsida karyo pidab-dab yadnyan paman yadnyan gelah. Kitu pikayun gelah itu paman. Dadiak iya rinasena semek sampun meparak padewasane kanang karyo. Iyo juga natan si de pemantuk ian kadiang apa. Lampah irmadian yang awal. Iya tuh nimitanian manas apa. Rituas-tuan te paman kapirajo. Tuh. Ian pada kedekin lantas ian pada wilangan tu paman. Meh subopak padewasan karyun. Banten subo masih madan meh subo mekiri pragat ben yadi ketekaning para tapi ni para juru tukang mekiyang meh subo beh pragat mekiri dadi cening sangano mentonen rawuh uli nangun yasa. Boleh tan boleh man sing man dipiasan. Tuh nengawe nang sungsut sekal pitang semadreu pikayun gelah itu paman sapunika. Ori samangkana lengina Sri Narendra antian sira kapirayo matur atuh. Narendra kewala kesamua kena ikatunan kapirayu yayadik. Yayaning tuku mangkano yayaning pinihadan. Ayo Sri Narendra Raja masakal yang kangatnya no. Ayo Sri Raja makosak kangatnya no. Mapan? Lama kanit sangka yang masakal yati letuh ikanang yatnya. Ayo mas sum kangatnya no Sri Narendra. Ayo.
Ratu dados kadi purun titiang mino kadi ngojah atur pelunguki ratu mantuk kering di desang maraga luweh. Waduh, enak-enak trako ingih ratu. Ratu Bathara Seswono yang tuhu sapunika pikayun ratu. Ampun ngalang tatasan tuk titiang kemanah kini. Saking wonten yang dados lungsur di tiang ring linggih ratu di tiang ibojog tamat angin ratu kaula. Tulyo kiti tiang kadinasikin segara nangin ratu sampun medangi. Iyan dados penglungsur di tiang ratu sampun ratu nyungsut pikayun. Sampun ratu sedeh ngemanahan pejalan pianak di tiang Yanoman. Ilo dahat ratu yang kemana antuk di tiang. Mangda sampun ngin kayun ratu sane suci. Karyane ratu sane luweh. Cemar uliane ratu ngemanahin ngayunin buat pejalan panak di tiang punika. Mangda sampun yang dukitane ratu ini bakal sidong letuh niatnya ratu mangda niskampunang niskawe. Karyane ratu sane ageng puniki cemar ulian pikayun ratu sane sungsut. Mangda sidong galang, mangda sidong ning pikayun Joko ratu sapunika atuh ridho. Iyo patut ratu. Yoyan mimpini kadang serinara raja. Ngaraja danur muhun. Iyan molamu sira maruti tatan prabda. Sira kapi raja biprayotut uri. Mangkane sebaya tidak. Tuh. Ini mangkin yang kapodados lungsur itiang ngaraja danur ratu dumun ngepurian. Sampun ang ini kemudian banget angin ratu pikayun. Piatnyan suwe pianak di tiang dan rawuh tanggal ulinangun yasa di tiang papatih lingsir duwe misadyo kal mereka ke tengah halasan ngedot pejalan pianak di tiang Yanoman ngeraja danu pelunguh ke ratu sampun punika banget angin ratu pikayun. Kapi raja iyan tuhu sama kado kiwala pada enak iatno. Tuhan tu memang kibi prayatan sah ngeraja danu. Wah, lumaris serinari lumaris kapi raja teruri. Sayan negalang babok enak yatno kapi raja lumaris ridado nagalan perayo jana porogane ayo mangireng lara paning bakti lawan asih mo Prabu merdah lan bareng iring jalan ada menang. Wake kapining linggih kidung Bathara Ramu murdaning jagat ayo dione nang ning nang ki bengong itu apa
Sekidak-kidak ida medues masalah pasti ida gumanti bakal medimang pikayun sarang dane sang kapirajo Sugriwa kelana nguring Kyai amon Kyai milih pemimpin do milih pemimpin ne masuk ke nawak ne doang ane kengken pilih ane masuk ke nawak ne blok pilih ian pemimpin masuk ke nawak ne blok bede ada masalah gede ke kukul banyare ayah ke nyamo berayo mau timang begitu au ide ne hitungan apa mawinan wireh masuk ke nawak blok begitu au ian pemimpin masa dua ian ada masalah apa pedidian pengurusan ngerumus yo program yo nyalanang yo ngomblanyo yo nyusuk yo gitu ibarat itu dagang sate yo dagang sate kan nusuk yo mangang yo ngilih yo mason yo mayah nyilok pipis nih yo gitu itu ada manajemen dagang sate oke itu Lando milih pemimpin nih masuk awak nih tua ane masuk blok ane masuk blok wirek yo masuk blok jemot ya sang pemimpin melajah ang ragau neken pantas nesen sing pantas neken benar nesen king benar pangdo pemimpin dari kegedean merakyat oke tenang dane sang ano menakiyo nangun yaso wireh iane raga ngelayatnya pasti dasarin benda dua apa tuh yaso kelawaning kirti ane makirti Kyai nanang iring hidup betara ramo ngerti ang jagat ngerti ang panyak ngerti ang yatnyo pangsido karyo yatnyo ane meyaso dane sang ano manuling tengah ngalas masing yasang karyo pangsito karyo pidap-dap yatnyo yaso kerti ne pang stabil pang seimang oke itu patuh cerai ngai Banten ian ngai Banten lione ada tempe Banten ada tempe ikiene mantro tlong jam ke Ratu Pranau Kengken sing cocok. Jadi gitu liun mantro ken Banten na balik gede mau yadi cel mantro doang kleniren sing masih cocok. Neulati keseimbangan itu pangseimang. Daya hidup merdagumi ni tongosen kini pangseimbang. Triloko buah suah pangseimbang. Bor beten buah dur tanah suah di langit. Di awak tiada bur buah suah. Bor beten di batis tunggu diang beten bor aduh nak macebur meneh. Yen bor pasti tuun ber meneh. Yen bur pun buah sananing dur tanah pasti mebuah yen ten tanah mumi sanane ada mentik di awak kijek mebuah berosang tuh gitu nyonyo rabu ada tuh ada nak orang umbin dada tuh barangan tik yo rabu pinggang sing ada nak orang umbin pinggang sana ada awak kijek mebuah ian swallow kau di langit di swallow kau ian di awak di kepala suah tunggu diang di kepala suah tuh ada nama suah di bangkiang ian nama suah pasti di kepala klan ubun tiro sengo siwo duaro pelingihan siwo ian cai mebakti ringi do betaro widi menek cakupan 5 ubun oh gitu wireh irago hidup di bumi ngomong nih madan adat itu sastrane ADAT aweg ada di adat D dresto ada di adat agamo ada di itu T tato caro ngomong madan tri menalo utamo madyo nisto
Di desa ada terima nalau. Utamane kayangan pura, madyane desa, nistane setra kelawaning semo. Jumah ada terima nalau, utamane sangah merajan, madyane umah, nistane tebo wesi. Di awak ada terima nalau, utamane kepala, madyane awak, nistane badis jip. Kepala paling utama, kepala paling utama. Kemudian di kepala paling utama nih, wireh di kepala ada mata, ada kuping, ada cungu, ada bibir. Mata makita noleh nih cantik-cantik, jegek nih jegek. Kuping makita ningah munyi ni merdu-merdu ni jangih-jangih ni ngerempiang-ngerempiang. Cunguh makita ngadak bo ni miyik-miyik ni ngalup-ngalup. Bibih makita ngajang ni enak-enak. Di jatengah senang makejang di kepala. Wireh jan enak luwung melah makejang ngoyong di kepala. Mawinan jani liu nak megarang pang mana ke dadi kepala. Banjangan dari kepala. Kewalo de jan kepala, de luwung kepala gini ngetang. Apa nadi ngatan? Wireh di kepala ada otak. Kuping tidak bisa mendengar tanpa ada otak. Mata tidak bisa melihat tanpa ada otak. Cunguh tak bisa mencium tanpa ada otak. Fungsi otak sangatlah penting. Oh gitu? Oh, mau ini nak ayani megarang lagi dari kepala. Bagi benjana. Kewalau ingatan kepala ngoyong dua ulian apa? Ulian apa? Ulian tunyang ling beten. Nyenunyang bong awak batis. Tu nunyang kepala uli beten. Insing tunya kepala meglepok kepala ulung tuan. Tunya kepala atlan kepala terus man tunyangan. Tunyangan apa? Makita pulas luwung tunyangan rumah. Makita menjalan bagus tunyangan mobil. Hari raya tunyangan hari raya. Uang sidang, tunjangan uang sidang. Nanang dari pergi noten sing man tunjangan. Sing ten, aing kang anak nunjang emen sing bah. Nah kejang den malu dong gitu ya dong. Yaso kerti dasar benyo hidup. Pangdo benyo hidup tanpa yaso, tanpa kerti. Pangdo benyo hidup dadi manusia jerih ango kapi ni ngentik-ngentiken yen nyerekan ipunyan biu kengken ipunyan biu nang ulian duak ipunyan biu meyaso kerti alus ango punyan biu ken nyamo bali ni apa alus biu pisang itu bahasa Jawa kuno bahasa Kawi pilansang. Pi arti nuyakti, sang yang dihormati. Asal yang dihormati jadi kata sang di malune. Tukang itu sang Ramo, sang Sugriwo, honyo mesti kata sang tu, sang Anoman, honyo mesti kata sang tu, sang Yang Widi, honyo mesti kata sang Tut, ing barang sing sang Tut sing barang aing repot sang Tut Pisang uyakti dihormati. Tunggu diange biu dihormati. Asal ngeroseng Banten, asal ngeroseng Canang, pasti biu munguk ditu. Ngai Banten suci, pasti biu munguk ditu. Menapa aja mahal apel New Zealand buah pir sangkis melon. Sing atau Banten suci misi apel New Zealand buah pir sangkis melon. Apa biu? Ipunyan biu setonden yoman mebuah. Sing lego ya mati. Tukang itu, yani sepag punyan biu, bimani pasti biyen daya tumuh ya mentik. Bin puane sepag, bimani biyen melejit daya tumuh ya nih. Kewalu yang subo ya man membuah,
dorene yo mati, lega yo mati, wireh yo bomaan meyaso kerti ken gumine. Oke, itu artin pisang iya. Nak tua-tua do kuno do katrok negara sengong. Nak tua apin kuno apin katrok doagen yen sing ado nak tua udah malu katrok tu sing ado cinanang jani. Oke tau menapa yo medidik mekudus bungut ngeraos ulian nak tuane kuno katrok tu ngeranang. Dojo pisang kayang bangkung manardi. Pah. Kayang bangkung. Bangkung itu bahasa Jawa kuno masih. Pah kayang bangkung bahasa Jawa kuno. Bangkung itu bang ajakung. Bang jakung, bang jakung. Bang barak. Kung semaro. Tunggu diangkung semaro, lungkung semaro pura Kung itu alih di kamu sejak semaro artinya. Bangkung, bang barak, kung semaro tu. Oke tu, mau tulis ke bangkung buang sing barak jit ningin. Oh, jarak lu. Ini nak tua-tua mulu ke itu ngai arti. Melasti, melasti tu malo ya asti, malo ledah. Asti rahayu sasih kesangau iring tapakan-tapakan niasan-niasan itu petaro melasti ke segara ledah ni ilangan rahayu ni buat budal banyak jeg-jeg rajak desa ni. Oke tu dojo melasti kayang lengah bahasa kawi tu wah lengah bahasa kawi masih lengah tu alo ngajak ngah. Alo buruk ngah ingatan yang buruk madat lengah. Oh terus dia nggak marah lungkrat nggak marah lengah bau usah ingat nih. Oke itu man kelana tua dong beberapa raos angau bakti ken dewo bakti ken widi pangdo paling ngale dewo widi man jumah iring dewo widi Betaro apa yang cuma? Trimurti Brahma Wisnu Iswara. Cuma ada tu. Betaro Brahma sepilang rumah pasti ngelah dapur. Dapur itu linggih Betaro Brahma. Jaro jani keren-keren dapur nak memarmer mekeramik kan. Beberapa dapur baku kan pelapasan gaya neng bungut pohon adagan Betaro Brahma. Betaro Brahma. Subuh lantas peragat dapur buin beli kompor gas. Tunggu jang sebelum lah bungut pohon biar beli kompor gas. Tu berdalam tu nunyal sang de pohon bang do badang marmer keramik Alaan kompor gas beli. Tu bungut pohon peragat ngamah kadien sate. Katiin sate kengken, ye ngejot pisago sate isi di sini raga ngajang. Kate-katene bungut pohonnya bang, lu sing ama katiin sate kan bungut pohonnya. Oke itu. Betara Wisnu biasane sebilang rumah pasti ngai semer. Semer itu linggih Betara Wisnu nyongcong tanah sedalam-dalam pangbakat ye. Oke tu, beberapa lana semere, gaya neng peringih, adagan Betara Wisnu, bakon pelapasan, pangbakat ya, neku cerkuno, neku, maklo, won arti neku teknologi muncul, kan, kerek beli, kerek, nek sik tun sik. Oke tu, maklo, won arti ngerek, kan, beliang sanyo. Sanyo, celak bior. Apa celak saklare? Maklo, sanyo bisa usak listrik liun lahan. Nak irit listrik jani, kan? Buong. Angon sanyo, kan? Ngalih ye pam alih ye pam. Kirut bior. Alo, maklo, ye masuk ke purit. Bien ye bisa keprak-keprit siid. Won bading alih ye pam, kan ngicik ke warung, ngujang beli ye mada botol. Di botol aja nih tulisan air pegunungan. Bersekan di mamal selalu itu air pegunungan masih. Dong sing kulo ngama kacang lo jiyang. Oke itu. Yeah.
Ya semerane mau bakuh mau pelapasan misi ngadeg Bathara Wisnu kutang iya kene mada botol ijo kalian selalu itu ajang beli tenang sing kengken keliru yan plek hukum ngenawan yan keliru dadi benin Raben Bathara Wisnu nyen Bathari Sri kengken sebilang omah pasti ngai jinang itu linggih Bathari Sri panen petani dicari padi jelapek ke jinang gitu jadi peduak-duak petani intlek petani kengken padi di kantong aja di kantong tukang itu gadang po padi nalin tukang pajak salin sedagar tu bikul jinang dosin bangkau sing sama padi puyong jinang puyong wire puyong jinang jadi jinang baru fungsi jadi apa umah turis jinang apa umah turis ye liu tepuk nanang pila-pila bunga lo tu cara jinang bentuk neng turis ngingkrong ditu turis nak turis ngelah masih dewan turis sangyang dolar dewan turis sangyang dolar makanya yang turis melalui kobiek pariwisata pak-paken blok anjong nak sangyang dolar rau nih lo lontek payung pagut pajang rob lo PKK nyungun ke bawah kan meriah Bathara di pura lantas melasti kesegara nong klek Jen kaden benah ujuan jen kaden sing benah ujuan wire gumi jani yakin sangyang dolari gitu nang lana nangurin cai angon nanang generasi muda cipang celang pang pedas demon benyom raja hangawa Saraswati Raya Saraswati Doraya ngeduen dimaknai dalam kehidupan sehari-hari kengken jemeteng awake melajah menrayaan duen Saraswati benyo lengit melajah sing taen mengasah diri dijo kedekan mangan dijo bengal tekan benyo bisa doa kelawaning laksana patut tetap tuh doa penting laksana tuh ne penting masih nasi co pangyak sugih di pura dadi kiwalot suut nasi co ngantek jumah jak memulas gen ngeginane sing meglebuk pe sulung langit tuun doa titinen bon ngale gae di pura nasi co pangyak segar ogar-ogar suut nasi co ngantek jumah ngamara trong jeriken di co tekane segar doa laksana tupang belen pang seimbang dane sang ngado pojok barak medal uli kuri aku ngomime kabinaweng pun jajakin nang jalo ati ora